Hello guys, good morning. Gikan mi nag-attend og Station of the Cross atos Ilihan, Hagna, Bohol, Philippines. Hapit medari guys, kapa picture sa mi. Nya karon video na po. Mayang biwok. Nice kaadyo guys. Wala. Lahat beauty ba? Ah. Now. Oh, nagpantalan. Light Paris. Oo, unsa na ding? Unsa na ding? Daghanang ha? Daghanang birds oh. Uy, unsa na nga langgam? Ha? Kabog. Daghanang mananin tapakan. Daghanang kabog. Sila nang hukta. Oo. Daghanang oy. Ngano man na? Nay daghan. Anak si Za na kahoy. Oh, daghan. Nainta naman. Nawa na po. Daghang mga kabog guys oh. Grabe. Kuan di ay og maintan na magawa sila. Dana di sila gapugan ng kahoy ana oh. Grabe. Nindot ka jud dagat ani bewak nila. Hagna guys. Linaw. Linaw pas Tirana. Wow, nindot ang view. Light Paris. Wow, beauty. Ilang bewak. Nice kaadyo. Good Friday karon guys. Gika namin nag-attend og Station of the Cross dito sa Ilihan, Hagna, Bohol. Ato sa kanang na ay berhin sa barangay. Anja. Grabe ani guys, daghang kada iskina libre og kuan. Painit. Ikaw na lang mo angal kay lami pa og kape, init kaadyo. Barako. Nice kaadyo guys. Beauty kaadyo ilang panani ah. Wala daghan nagkabog lagi oh. Grabe lagi ani dapitan daghang kabog. Na Batman ni guys sa English bat. Daghan na gud kabog oh, piskay tan-awan.